Аԥсны Ахада Бадра Гәынбаз хадараҿы дыҟоу аделегациа иднакылоит аԥыза-министр Џьансыхә Нанба, аекономикеи аенергетикеи рминистрцәа Ҭемураз Амқәаби, Баҭал Мышәбеи. Ақалақь минеральные воды имҩаԥысуа Кавказтәи аинвестициатә форум аусура хацыркын лаҵарамзаҩ жәохәба рзы. Иара мҩаԥысуеит хымш уи аҳәаақәа ирҭагӡаны араҟа ицәыргоу апроектқәа рхыԥхьаӡара рацәоуп. Ҩынҩажәаба усмҩаԥгатәы инарзынаԥшуа азгәаҭоуп, аха зегьы ирыцкуп Урыстәыла аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Александр Новак дызлахәо апленартә еилатәара. Аинвестициатә мҩа иацы иахьа уаҵәы ҳәахьӡыс изауз ари афорум аҿы ицәыргоуп ҳреспублика аинвестициатә проектқәагьы. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп аҭыԥантәи алыҵқәа, иара убасгьы Аҟәатәи жәларбжьаратәи аҳаир Баӷәаза амакетгьы цәырган. Иахьа ари апроект ишьақәгылаз ак акәны иҟоуп. Аԥсны аҳаир Баӷәаза аусура иалагеит аинвест программа бзоурала. Иахьа Москвеи Нижни Новгороди Аҟәеи рыбжьоуп аҳаирпланқәа. Аԥхьаҟагьы аҳәаақәа рыҽҭырҭбаалоит, иҳәеит аекономика министр. Астенд аҭаҩцәа даара зҿлымҳара ду аҭан аҳаир Баӷәаза амакет ҭырҵаауан, аԥсабара аԥшӡарагьы ихнахуан, иҳәеит иара. В текущем году на стенде Республики Абхазия представлена и наша продукция, и в первую очередь инвестиционный проект по восстановлению международного аэропорта Сухум. На текущий момент аэропорт уже связывает Республику Абхазия с городами Москва и Нижний Новгород, и в ближайшее время ожидается увеличение направлений. Все подходят, спрашивают, всех удивляет проект аэропорта. Очень приятно для всех близость к морю, возможность в период ожидания вылета или пересадок отдохнуть на берегу. Афорум аҿы имҩаԥысит Аԥсны Ахада Бадра Гәынбеи, Урыстәыла аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Александр Новаки реиԥылара. Уаҟа ирылацәажәан аԥхьаҟа аҩ-ҳәынҭқаррак русицураҿы ихадоу азҵаарақәа. ЮНЕСКО ҩажәиҩбатәи ҩажәихәбатәи ашықәсқәа рзы Аԥсны асоциалтә економикатә ҿиаразы аҳәынҭқарратә программа анагӡара иалацәажәеит. Иара убасгьы азааҭгылеит ЮНЕСКО ҩажәижәаба шықәсанӡа Аԥсны асоциал-економикатә ҿиара азҵаарагьы. Аенергетика, туризм, атранспорт, агәабзиарахьчара, аҵарадырра, ауааԥсыра рсоциалтә хьчара уҳәа азҵаарақәа жәпакы. Иҳәатәуп ари аинвест форум Аԥсны есышықәса ахышаланырхәа еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла. Аенергетика министр Баҭал Мышәбеи иҳәеит аиԥш зеиԥшу афорумқәа аҵак ду шрымоу. Иара иазгәеиҭеит афорум аҳәаақәа ирҭагӡаны Урыстәыла аенергетика аминистр ихаҭыԥуаҩ Евгений Грабчаки иареи аенергетика аԥхьаҟатәи аҿиара азҵаара ишалацәажәаз. Аԥснытәи аделегациа ҳхала ҳархәоит Кавказтәи инвестициатә форум. Ара иалахәуп ирацәаны Урыстәылантәи арегионқәа рхаҭарнакцәа, арегионқәа рхадацәа, атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтәигьы акомпаниақәа рхала дырхәоит. Ҳарҭ ҳастендаҿы иахьа иаҭааит еиуеиԥшым аделегациақәа даара аинтерес рыманы ҳастендаҿы иааины иҟоу иагәарҭоит. Иара убас Урыстәыла аҳәынҭқарра енергетика аминистр ихаҭыԥуаҩ ихала ирхәеит ҳастендаҿы. Ҳара ҳгәы иаанагоит ари афорумқәа алархәра даара ибзиоуп, избан акәзар Аԥсны аҳәынҭқарра ахьӡ иҵегьы ишьҭнахуеит. Кавказтәи аинвестициатә форум рхы аладырхәоит еиуеиԥшым аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа, Урыстәылеи аҳәаанырцәынтәи еиуеиԥшым аилахәырақәа рхаҭарнакцәа. Ажәакала ари афорум аиҿцәажәарақәеи аусуратә еиқәшаҳаҭрақәеи хирбжьарҵо ҭыԥны иҟоуп. Фатима Гергеԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.